Gwikate arima magoga na ndutete nganoga. Gwikate arima ndikwenda kuona uru. Nganoga. Hasa nĩ kũruta igongona rĩngĩ. Wathaka kuona nini? Asa nĩ kũruta igongona rĩngĩ. Nĩ kũruta. Gwikate arima ndikwenda kuona uru. Unaona kuna mama hana afya. MC. Na kono rugani tahu. Doga kukue. Mam jioni ndigoka tene nigucererwo hanini koguo umake sure no macukuru tene uhure nguo uhure kiratu no uhure rangi ujeterere niguka bora rutite jute cicio ciothe ndaigua no mam ndirakwĩria nĩ ndĩrenda kiratu gĩa cukuru na ndiraigua nĩ ũrenda kiratu ureke handũ njeteire mbeca ciakwa na ndaneo nĩngũkũgũrĩra kiratu ndĩrenda stories mam nĩ ndĩrenda kiratu ate ajira ya ndĩrenda stories story ndikutaniri kuruga sure baganda ni wamenya no lera great story mudaragiria mamu wake ugu na ndiramenya kayo garurukite kana niki kiratu weterere ningukugurira no thie cukuru mam ni ndakura bora ni ndĩrenda kiratu ni ndaigua na ningukugurira ukiriririe na mtu apijani na mama yake okay ni bora mam juma cukuru ni ndĩrenda kiratu simple and clear. Mwana ũcio wakwa nĩ agarũrũkĩte mwana ndirarerete wega ũtangĩnjokeria rĩu aranjokeria ũrĩa kwenda kaĩ kũrathiĩ atĩa Oka iletu. Naitwa. Sio nikupuka? Ikia. Unaona kuna iki mama hana afya. MC. Na kono rugani tahu. Doga kukue. Nigukinyia hau cukuru-inĩ ndeithĩtie biũ na kũgeragerie no mũhaka no nginya magũtũtambũra rĩu wekire ũgwĩka nĩ harĩa ndĩrakwĩraga wĩbange ũmenye ũrĩa tũgwĩka to no mũhaka mĩena ĩno ĩngĩ nayo no nginya tũrikuruti tũingĩ biũ tondũ we ndĩrona tũrarĩgĩa aca nĩkĩo ũrona gakari nĩ gaka kamwe nĩ kamwe. Akifoi umenieka. Mbona umekaa hivi? Unajua ni lazima ningepiga Sadi unisalimii. Kuma hĩndĩ ya maũndũ maya twanjirie gakari kamwe tu. We wambirie mbere yakwa kwa ndũraririkana. Siku hizi unaonekana ukiwa umeboeka hivyo kwa nini? Hebu kwanza acha hizo story. Kwanza mimi hadi usiniambie story kayo ati sijui nimeboeka, sijui sijielewi. Si ni ukweli umeboeka? Nimeboeka. Kuna ama tuachane na hizo story. Wewe niambie. Hizi stories zote ni za home. Unajua mama yangu amefanya nini tena? I know you know her. Reke gwire ni gitango kiria mamu itu akoragwo nakio. Ni hadi sijui ni mtu mami madhi akona pesa. Father akona pesa. No ona dikienda kindu
before negero kindu kiu ni wira ngoragwo ndutite wa kumathaira mahe niona nginya njiraga Ngai muthenya uria ni akahe maundu makwa ri sijui kama nitakumbuka kama niko na wazazi. So hiyo ndio ilikuwa inakupea pressure hivyo? Hiyo ndio inanipea pressure. Watu wako na pesa lakini kunisaidia ni shida. Naona kama mimi niko na stress ya issue kama hizo. Na by the way wewe unakaa poa. Mama yenu anawapenda. Tuwe na pesa ama hatuna. Mimi lazima nitapata na lazima nipate kenye nataka. Kwenda huko hata hata kwa convince makohe. Mimi nitumie hiyo nipate kutoka kwa my mom na dada. Unataka kujua? Aki for real? For real. Unataka kujua? Mimi nakuanga na powers na hiyo ni secret nimeweka for a very long time. So powers? Yep. Za like powers za aina gani? Si manguvu. Manguvu aje sasa? Haya, si sasa manguvu za kufanya wazazi wako yani ukuwa control. We, usiniambie ni spiritual powers. Something like that. You mean unaniambia kuhusu spiritual powers? Unakuwa nazo? No wonder. Kuna time unaona tukiwa ile time tulikuwa kwa assembly. There was kuna hii siku I think ilikuwa last week tukiwa kwa assembly. Tukaambiwa tuende sisi junior secondary tuende kwa class. Then mimi kutoka kwa assembly kwenda class nikaona nimekuona juu ya tank. Kama sio wewe nikafikiria maybe nikuota nao. Sikuwa nimeona zangu. Nipe hiyo siri. Basi wewe ndio umekuja vizuri. You mean uko na powers hadi unaweza fly? Mimi nakuanga na zingine hapo. Unajua unaonaga tu kwa TV. So unaziona hapa. Unataka kuniambia kenye naonaga kwa TV? Mimi naweza kuwa huyo sasa. Katambe. Hiyo ndo nataka sasa. Haya fanya hivi wewe. Uchange mangojo tukienda na uniform tutajulikana. Na sitaki mtu ajue. Na nimekuambia kitoka katikati ya sisi wawili. By the way hizo ni stories za siri sasa. Na ni ule gumati agwito. Na unajua vile madhe anakuwa strict. Usneak. Hiyo nitaplan, nitajua ni aje nitatoka. Uniform kwanza. Nitakuwa mjaja. Unajua uvai kinakuficha uso. Usitoke ati open, ati tukipita na mtu lazima akujue. Wewe hebu tuende shule tusichelewe, hebu tuende. No ne uraregea. Ni wambite kuhitha kwa njara, ni wambite kuhenia. Broti. Ati ni Ngai, ati ni ndui. Na yo broti ni ndirongereire Nairobi. Nawe ni kwanja ndirathi na guku Njiro. Gorofa ni yakau ya gatandatu. Ya mugwanja? Ya mugwanja ni kurekera rika. Kinani ndirutanirie. No na yo taragikora twiranire. Urakiregea. Hena andu ndorete uguo na ndarora ndamathimania uguo ri. Ni very easy kuingira box. Uraregea. Ume mutumia ndakira. Aiki. Yo. Hayo asante. Muriega? Muriega pio. Muri okuo. Wega. Sama siku nazo. Nzuri. Hii asante tutikirigaine tena. Kurano twirigaine hinda tumagoti. Uria tumagohiki. Thamakani. Niki ukiririo guturahurira Ni mawira njura nayo no gutharathara mbura. No niko rarima. Ani wathira kuregesha kuhanda. Ndihakwira hena kamugunda ndiroire na guku mai mahiu. Tugundu no urongerera no ndirongerera ni Ngai. Ni Ngai. Nani anga no ma stress marakiongerereka tondu ri. Kuma twagitigana nawe ri. Nie binyitwo. Ndioga kona-ini karia ndakwira. Niki kiahitanire. Mwana maundu make ni ndirona ta marathi wega. Kaitu karia gakwa. Niki gekite. Kaitu karia gakwa kapura hanite ta kahijitu possessed. Mwana uyu ri. Tauga ko ari nduti. Ona ndarajigwo na ndaranyona. Tauga nie to ndihoyaga itakometwo na ingi mwita tuhoe hamwe ndarenda. Iyo ni nji githete hendeke na nyaka. Nduko njira ni nji tondu mwana uyu wona akoma ri. Utuko nie ndirumu yakwa ndingikoma tondu karang'orota ni kunoga gabotige kunoga gutigagira ina umete tondu karathi katango maire mite-ini ithe gatiathi gakobia maundu maria karona nja maria macio gakwikobeti ti mega tondu riri mwana uyu no kakakaka mitheko utuku agacoka mwana uyu ambia king'oroto ri uri ungithie wite mwana ukimurie niki uyu ndagokira ni ta kundu athire hau maundu maria ndirona nie mwana wakwa ti ma kawaida. Asante. Tiga kwanjia kugera njira yo ya kuga ati ni kindu ikirio.
ndangĩkorwo ciana ici nĩ irathiĩ gĩkobakobagia maũndũ haha na harĩa. No ũnjĩrire ũyũ wakwa ahana mũndũ ũrĩ na maũndũ mahana maũndũ ma ũngoma we ndĩrona kinya ngĩtigĩra ngona mwana wakwa nĩ anindi deliverance na rĩu ndĩraũragia ingĩkuona atĩa nĩgetha twarie ũnjĩre ngũteithĩka atĩa. Nĩũgeretie kanitha kana thibitarĩ kambe karorwo kũng'orota kũu no ũkorwo nĩ homa nĩ ũndũ wa mbura. Ti homa mwana kinya ũkũmwĩta mũhoe ndagakwĩra hoya ũrĩ wiki nĩwe ũyũ ũrahoya ndũrĩ. Githe ti ĩnji. Aca ti ĩnji we ndirikana karĩa ka mũtumia mũrata witũ gĩtagwo karĩ na gatirĩ na maũndũ. We nĩ karika kau. Aca ti karika ndatiga ndamwĩra niĩ mũndirikane mahoya-inĩ mwana wakwa nĩ ndĩrona kũrĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere ũtarĩ mwega na wacantĩrũ tondũ niĩ ũririkane ndanakũhoithia haha nĩ ũkũhoithia. Tondũ nĩ ndĩ mũhoi na ndirĩ itherũ na mahoya. Nĩ wongererekire makĩmahoya kana ũrĩ orevo ĩrĩa. Aca na ũhoithie mũno. Nĩ ngũkwĩra. Na ndũkamake. Ndũkĩmaka. We nawe no wĩke mũndũ ũguo. Ũrenda tũrĩ tũmwĩke atĩa? Iguĩte nĩ tũrahoya. Nĩagwĩbanga. Nĩakwĩrikania. Koguo no ũranyita twa cukuru rĩu. Nĩho target ĩrĩ we. Nĩ rĩu tũtũ twĩna tũmathĩna tũingĩ. Na tũtiraheo indo ciothe nĩ aciari. Nĩtwenda gũtinda ngiugĩte hoya tũhoya. Nĩ tũkũhoya. Tũgũikarĩra. Mwĩraga no tũhoya nake tũkahoya kũ. Mwĩraga niĩ rĩ. Harauga ũhoro wa mathaa matatũ rĩ nĩ mathire nginya nginya rungu rũingĩ magathiĩ magakora mawĩra nĩ maingĩhire nĩ hĩndĩ kũragethwo na no kũrĩ no mwaka kũrĩrĩkio na kũrĩa no nginya marĩrĩkio nĩkĩ gĩkũgiria rĩngĩ mathaa maigana macio matatũ tarĩ na wasiwasi nĩathi kũrĩa gũthiĩ nĩakũmenyera ona nĩ arĩ kangĩ umetoka na wapi? Nimetoka home. Nyambire kutumwa na mami diga mugerera iria. Wewe ule unapa na akifo hii. Digie kate na nginya dikia mabire iria nigetha njoke hote kuihitha. Si unajua mama na kisirani yake. Wewe itabidi sasa uache kukaribia. Sasa ningefanya nini na lazima ningeendea maziwa. Uko ready kwenda? Yeah, mimi niko ready. Si nilikwambia. Mimi niko sawa. Kitu kingine lazima follow mikakati ukiambiwa kitu wewe peleka. Toto niko tunaje? Tunaenda wapi? Acha maswali mengi ujue. Sikuwa nataka tuende na uniform juu watu wangejua. Ndio maana umeniambia kwanza nikibia home. Haya turadhi na gari turadhi na kana. Acha maswali mob. Hedi toshiothe. We, ni mimi nakupeleka. Si mimi ninajua, mimi naendanga na nini? Sawa. Uko ready? Niko ready. Nimekwambia aje? No kinyando nilile watho. Hakuna. Weka mikono. Unataka kwenda mutaki? Nitaka. Basi ulete mikono. Sasa alafu funge macho. Anaogopa. Ke koletia. Asha. Kai mugeni wa kwaleti. Anakwenda achi. Urenda hinya wake. Warere. Wanderere. Urenda hinya warere. Magotoria kila kindu. Nitego kuria guthia. Tan mwire anirere. Urenda hinya wagotoria maundu mothe. Ndio ngogia hinya. Nawe ndũgahũthĩre hinya ũru. Waigua? Ndaigua. Turiai mbaru haha.
Hinya wothe ũrĩ haha rĩu nĩwaigua itahaha ũhutie kuma rũhĩa-inĩ hinya haha mũting'oe maita matano kahora nĩgetha hinya ũkũhingĩre o kahora. Rĩu ũhutie matende mothe mana maita matano. Wacha! Nyoka! Nĩwathikĩrĩrie haha. Ndĩna mawatho ndĩrenda gũkũhe. Mũndũ mũka ũcio ũikaraga gwa baba waku rĩ, kĩũngũyũ kĩu gĩ thĩinĩ wake kĩu ti gĩake, kĩu nĩ gitũ na kĩu nĩkĩo ndĩrenda ũgĩre. Tũrĩ hamwe? Twĩ hamwe. Wĩra ũcio nĩwe ndĩrahe. Nĩngũruta. Tũthiĩ hamwe rĩu haha ũtereka. Moko maku ũmaigĩrĩre haha. Maya nĩmo ũkũhũthĩra. Twĩ hamwe. Na waruta wĩra ũyũ wega, nĩngũkuongerera mahinya makĩria. Nĩwaigua? Ndĩraigua. Rĩu ũkũiga moko ũguo nĩgetha njara ciaku ciongerereke hinya.
Udhie urute wĩra ũcio. Wanyita? Ĩĩ nĩndanyita. Kuria uma kuhana asante kote na rugo na utungata cio niguo Ngai amuheire itigu gototo gutungatira andu ri niguo niguo wira wanyu na nikuo gutungatira Ngai tondu gutungatira Ngai ni gutungatira andu nima na nikio ndoka service to humanity, service to God niguo no ahora riko kana nikahoere ona ndugukiheo to undu mwega riu otherwise ri ni ndiona mwathani na ndirona undu ungi njokia na thutha tondu gutire kindu kiega gikirite gukorwo uri thiini wa Ngai na tu survive ni gukorwo tu thiini wa Ngai riu ni toguo ndirakwiraga ga thimu-ini ni Wanja tutiramenya riki kiramuria mwana ucio tumitugo turi na turi tutiroka na ngona riu tirungathio ndire shuani uria kurathi asa nikio okay riu na tukwaragia na nyina aku uyu moka na kumwiraga atiri iyo ri ni ndirarugamite bare nyitete gacai uguo ri ni ndironire Wanja mbere yakwa na ndinamenya kuria Wanja araingirire uramwona mbere yaku nona maundu maria utangivota urenda aronekire arokire uri murua ta daumaho ariho ucio niguo no riu ri aratamuria umaku gukiraku hanjurie mamundu kunyonaga ndikano anyita anjira dige gwitu ati ndikumuna but in my hand pastor ni ndiri muguruki no anyita ndanyita then kaundu kangi kara happen often mwana ucio utuku riu reke tugeriwe ni ndagisia ni kurota ri ta muthenya umwe ndirathie ndiramukora ari toro aratheka kiundu ndukananyita aratheka kiundu karibu atiriri tikikiwa ni tango mai but tiona ari kwe ni thamiri yakwa asa acha tigoma timuguruku na ikero na guthikiririe tondu macio ni maundu matukorete na ni maundu ithu atungatiri ni maundu mariku no kinyuka sai na riu ri turi mahindi-ini makari muno na niguo andu marabatara kumenya tondu andu aingi matiramenya mahinda maria turaikara kahinda-ini maria turi niguona oria ahunjia mehotorete kuhunjia nigetha andu mamenye uhoro wa ma nake ngoma no gwereka atia ehari riu undu uria mundu ni ati atangitite ciana andu anini na riu uraherwo gano riu hari undu ndambiria kuona na ndambiria kuerewa muiritu waku ti kiongo athukite kiria kirathi na mbere thiini wake ni maundu ma kiroho ti spiritual ni maundu spiritual na niguo kurahanika thiku ici
Mom, excuse me. Mom. Ndira kuria ni huwe nario. Niki kura juri wa. Ndira kongapa ngabiria kanwa ndira kuria ni huwe nario. What is the ni huwe nario we? Ndi maito hundi kikiuna. Maito ya gutwarako. Mom, ni huwe nario niko ndakoria. Ndukareke ndicirie nirio we nario mom. Wacha nikiuria kura juri. Reke mom ndigecirie ni huwe nario. Reke tiga koke ciria mamu nĩkiuga mamu nĩkiurĩraga na moko maya makwa. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nainuka kinyume na nguvu zote za gizani, na vunja ngome zake zote za shetani katika jina la Yesu Kristo. Nafunga mapepo kutoka kuzimu, mapepo wa kuangamiza, mapepo wa kukangamiza wote, na vunja na wapinga katika jina la Yesu. Kila laana za ukoo, laana za kimapepo, laana zote ambazo zinaingilia nyumba hii na boma hii, nazivunja katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mapepo watatawala katika nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Na washika mateka saa hii in the mighty name of Jesus. I bind every demon, I bind every demonic powers, I render them powerless katika jina la Yesu Kristo. Hauna nguvu shetani. Sikia, hauna uwezo, hauna mamlaka juu ya watu wa Mungu. Na kufunga sasa na kunyima nguvu katika jina la Yesu Kristo. I come against all powers of darkness katika jina la Yesu Kristo. Toka na ufunge mizigo yako, toka na uende katika jina la Yesu Kristo. Hauna nafasi mahali pale. Achilia huyo mtoto, achilia huyo msichana, achilia huyo mama, achilia katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Asante Mungu Baba, asante. Naja. Aja. Karibu. Niki. Karibu. Yakora mwagora muhigure. Arabu gahura. Ati yakoigwa mbai. Waigwa nigucuka. Ukire wacoka toro. Asante toro we. Nika karibu wega. Karibu lakini pale pate. Ndiramenya kurathia thundu riri. Ndirakurire tumuka kwira ni ari kaundu tarona kakiagirira. Niguo ndirarigirwo aikunda na sambuti niki urauga. Riu atiriri. Wajari. Ndiramenya wajaringi. Ni una guikara guku nja tia ndu kuraura ndirakuta guikara nyumba ndiretie. I get to understand what's happening. Waja nikiareka. Haya. Let me go to scenario twiri. Igetho nyiti ora ndirau. Ndirari mare anja. Ngube na kamoka ukeba nje. Niteke gakombe ubungi nyori. Oro basante ni tumyo ukiya mbere yako. Ita watu wanja mbere yako. Kumona ate. Ndakwira atiriri. No ore mundu aumagirwo ni kindu kumirwo ni kindu. That is how it was. Ndiranyita yani ukamona tari kumira uma. Unaona kindu kile kimo jwa. Ukunigwa araingiri. Ndathi tukana juria atiriri mama kunyona. Muria waja. Urenda kunjira uma haha. Na mimi na duma ho. Ziawacha zako mama. Haya. Riu undu wa keri. Kiroko giki kio mothe. Ningi ukirari. Ndimukoria ikarite hari. Ndama bedroom ndi. Mwe ndeno nira thumbura fi. Kiroko. Riu ngiukirari njukirite gutaika. Hamwa. Ndu watira urasi no rata kaga Riu
anjuria atiri mundu mukoyo urenda kunjira neibu wina ri wanja ndamuria that language ndamuria atiri wanja amuya mother ande my mother mami kuria kana njiki ikumbi ndamuria wanja riu hindi anje athikiriria mundu mukoyo kiukoyo kiuaga ukiruta nene nigukiruta ngithemeka hugu wanja tubikire matters was uria maitho make magarukire matuika ri una ndiragika niki tigagira ithe wa wanja riu magaruki no na kinyamukia kiaru gitogote king'ang'i nona wala maitho macio mahana uguo ndio matanire matu ni gucoka njoke ndebingira na ndauma riu riria njira atiriri ati mamurathi kuona kuri rafiki yake na hindi niguo arakura kuona rafiki yake ri ena uma na change kana tondu nyumo nyumba thiini ri ni ngwitigagira kuma ndakwira ndauma ni undu haha ndi nyonire kinyamu atiriri ina waja let me ask you ni corona enough rest ile rest ndi nayo na ndirenda gwiciria ati ureciria atiriri no ngodi na gathina ithe wanja ndienda gwika ati no gerie nawe kwirura kana he kaundu wina problem ni nayo asa ithe wanja ndakwira atiriri tari for example akomari ang'orotaga kiundu kinjukiragia kinya gwakwa na ndathithagiria nigua kuri mundu ongerota anging'orota kiundu wiciria atiriri mundu ucio kari ati kamuringa mundu ucio ndangeigua na mathaa macio you said ni ati inaja ni sijui what is in her anyway tafari yako imoja hii moja gai no riu tena kutoka you know wajira athire kwa koi na kona ngaboya aikari atari guku tondu riri ai hello Nina Siru mko salama ndone ta uhurire okay ni wateithikire sawa ngwiciria ngatirari ku ndi mwangerari silent kadina asa kwa kumiona tukutana ni gukuvurira kiroko giki kingi sagine ndowe mundu arutamawira ndacikanaga maundu mangi sawa kuni wateithiki mama ndio washoka shukuru ninjua nito tutibukia ni nafa mutumenye nete ni todo rere tumezoea kusumbuana sana na nyinyi na ni haria ginyite thaisi ndire todo ngithumbura sawa sawa mam no anyita ndanyita wanja mam ndo dikagia de sawa Mwigania sana ade okay ndio na shahidi kiendete muno ngo
Murani. Nyina akathonia rugate. Nyina akathonia rugate wombete nyina ate wa konyu. Akaine kuigirwo maundu maingi. Ndio kana uri hingithiaga gacoka ngoka gakorwo ngano. Ucio twira ni atira aki. Wewe. No kone uretikia. Sometimes maundu mamwe rimwe pana moshi pana moto. Haria nginyete ri miaka ya kurutia wana. Riu tuwi miaka ingi machua riu urungiigwa mundu aikwirwo uguo no kamwira ni gwekaga ni wakwa simple. Urecio nawe uko ni mundu yandikagiriria andu ingiragwo ate makwira no ni mundu kuyo horo wa mutumia wako ani ndai wewe ri ni rume no mutumia kana mundu aikubende to cia muthuri kana mutumia wako na no akorwo akiumba naye kana akiumbo no horo wa gukinyia horo wa mutumia horo ri ucio ni mundu tondu riri andu acio ri niwe ure mundu ura augire atiriri ndabitirie ndato cia andu ri megumbagira muringiti umwe tigana cicio ni moira kura maciragira na mundu wise nduthikagiriria no discourageaga andu tari mundu angiuka njire ina anja ni ngakire andu ndamonire igwo nya ndera thinga mwira ni ugu riu tamba gujire atiriri ona tondu ndato irio hau ni wana uti changes ina waja Nyanja. Undu ucio ni okay. Kiwi kana ni kuri maundu riu ukinyite kuona kana yani niiri tondu mithenya we iganona ni ndiramu observe ngamu observe ngona wanja hena kindu kiramuthumbura. I'm so sure. Natika undu natika undu ni kiundu tondu kinya shukuru he undu no mo hi kumana shukuru hi kamenya hi mathire na mukana kitu takiugo kana hiyo kana ni horo wa boyfriend kana niki no ni ona akoro kwina boyfriend kana kwina kiri conscience ya kwera nira njira okay ni kuri maundu maria ugaga atiriri macio ri turenda kumauga kuga uria we ngoro yaku ireciria but the thing is kwina undu munene ukirora tureciria we ina limo wacha toka nini andako wala ndoi di kana de woje kire giri nyuma nayo jika imaigo kana imaigo kire ai nyuma na giri ni gana ni mwe 50 giri kana ta kama wewe ukiwenda ngio ya kindu ni ngwiraga ni ndiroya sijachukua hata kile andu akigithite ndoka na ndiraki irakiri haha ni ukahwai niki ndio atiriri ni wingienda kindu ni ngwitagia iye ko igithiete ku wi wacha tukiumo eri haha girida ngami una kiuma ho please du wako ni kaudu kuma na kudu kije ukiwende ingibatara undu ni ngwira nigugira
sijachukua kana ni kindu akigurite ukanjaniro ona giga kindu raiti gohanirio guo uria mundu harambia tuzie in my pocket either igotini no ara igotini atiri na funny enough ni drone tabia sigete igotini rudashiko de hani ko de akoreishi justice ishi no samai only this Ukioete tukiumba nawe ruo mu hamwe urajira ate uenda gutione mito no kinyo ukiuko akioete this tikabo kidira kono no dito to ikono de bo kidira de da kiona giga kina mo ndanga na mudapi takiria kulikana dawa jadi kaji lihat di muguruki da kuira besa dira I had 1150 then turona irumu what else ule wani mapesa ile yao utoke je si ditako what else ule ti not tigata what else tenda kuia duke wajia lakini tumana irumu kai ko ne pia kioide do waguda take gudirako jumana igana ya 50 ha Rewu Reatiku uma nyuma kile hapa nitakioeta kitu si mimi niko hapa si agiti like as you can see mimi sijachukua kitu no there's something no nikija kula kile sometimes inafika kana do heki dona mimi sijaona kitu si imekosa tu nyumana sio sikiwa moko inde I don't know nitakiri mundu egwitikia henondo ninaja henondo ninaimo ndambiria kuona kire riri ndambiria kuona mbeca henondo tondu na ndiri henondo kuma kria riri This your dad. I'm not going to party. Dad, I'm going to get it. Wewe na mukagwa taiguaga. Na wewe hata na thina wa matu. Waja. Tena kwa nini kakojua nyondo wake? Tinda gete na ukukai. Ya dad, ni radi juu. Excuse, dad si yako twalako. Waja niki. Papa wadashika na ruwe. Wewe hano mukagu. Nenda ukwera atiriri. Gwere urendirire mukagu. Tadaka gwere. Urendirire mutumia wako. Ni wana kiongoyo kiwa kuwiti na deo yake. Kiongoyo kiwa ni yakwa. Na deo atiriri na gwere wakiwa na watu washomaku. Waja mita akwira atiriri na gwere wakiwa. Waja wakandia. Takwira kiongoyo kiwa akuwete. Kiwa akuwete. Hiyo ni mali yangu. Waja. Hiyo ni mali yangu. Ndio do. No, ndio Takira. Waja. Takwira ogirire. Ndirajo horo wegi atiriri. Kiongoyo kiu mukagwo akuwete ri. I want it terminated. Tondu wana mware mwari. Auria ndiramwirire.
Keu ukoria. Keu nini kwirutira. Waja. Kia mali. Kia mali.